Durangoko udalaren eta bere erakunde autonomoen 2025ko plantilla organikoa aldatzeko proposamena. Euskara eta hezkuntza arloetako arduradun lanpostua sortzea eta herritartasun arloa koordinatzea. Euskara, hezkuntza, kultura, jaiak, gazteria eta kirola. Eta euskara itzultzaile dinamizatzaile lanpostua kentzea. Azalpenak emateko mesedez, Eskota anderea aurrera. Bai, arratsaldeon. 2025ko martxoaren 12an negoziazio mahaira eraman zen proposamen hau, eta gero berriro martxoaren 13an biltzea erabaki zen hori bozkatzeko. Zeren eta ELA sindikatuak aurreko mahaira proposamen bat ekarri zuen, funtzioen fitxa berri bat proposatzen zuten, orduan aztertzea erabaki zen, eta hurrengo egunean bozkatu zen. Horrela, martxoaren 13an egon ziren sindikatu guztien aldeko oniritzia jasota, erabaki zen mahaian aurrera eramatea hau. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eztabaida irekiko dugu, Alderdi Popularra ez, herrien eskubidea, bai, aurrera. Bai, arratsaldeon. Bueno, en este punto queremos explicar un poco cuál va a ser o por qué va a ser el sentido de nuestra votación. Se presenta la creación de una nueva plaza que haga las veces de responsable del área de Euskera y Educación y coordinación del área de Ciudadanía, Euskera, Educación, Cultura, Festejos, Juventud y Deporte, a la vez que se amortiza, es decir, que se quita la plaza del técnico el dinamizador, de Euskera Traductor. En este punto en concreto, las explicaciones que nos han dado es que se quita el traductor para transformarlo en una plaza que haga diferentes funciones. Por un lado va a hacer las funciones de coordinación de todo, no voy a decir ese área porque el área sería ciudadanía, pero sí que engloba diferentes partes del ayuntamiento como son festejos, cultura, educación, euskera, juventud y deporte, que tiene ya bastante peso de por sí solo. Además tendría que llevar las mismas labores que estaba llevando un técnico que estaba dedicado al 100% al euskera. Y por último justifican, en la diferente documentación que nos han entregado, se justifica que es necesaria la creación de una plaza de técnico-técnica de educación. De hecho, el informe de necesidad que nos presentan de 2024, este informe que nos ha entregado con la documentación, reitera varias veces el trabajo que se ha ido acumulando con el paso del tiempo en cuanto a educación y la solicitud. Teniendo en cuenta la situación general, como se ha comentado anteriormente, es muy difícil llevar a cabo toda la carga de trabajo, siendo necesario un nuevo técnico o técnica a jornada completa. Por lo tanto, solicitamos, repito, un técnico o técnica a jornada completa solamente para educación. Dicho esto, estamos poniendo la carga de 3 plazas, la coordinación, el técnico de euskera y el técnico o técnica de educación en una sola persona. Con todo esto, difícilmente esa persona va a poder hacer una labor suficiente en cada una de las 3 funciones que se les está pidiendo hacer, y entendemos que cuando menos, si se quería dar cumplimiento a esta petición del área, habría que crear una plaza específicamente para educación, que en todo caso igual podría haber tenido esas tareas de coordinación, pero no vamos a compartir que se le quite jornada de trabajo al técnico de euskera, porque si algo hemos defendido una y otra vez en este pleno es la importancia de seguir trabajando por fomentar, por promulgar, por hacer que esta nuestra sociedad sea cada vez más euskaldun. Y esker. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, aurrera. Bueno, esan den bezala, negoziazio mailara eraman zen, eta bertan aldeko botoak izan ziren elan esan, eta bueno, komisionez egia dagoela, baina bota ez daukala, baina bai eskoa eman zuen. Eta gero, PNV, PS eta PP abstentzioa, herrien eskubidea eta eskoa EH Bildu. Gobernu taldea proposamen bat bota genuen, eta elak euren proposamena edo aldaketa egin zuen. Eta zelan gu bai negoziatzen dugu, elaren proposamena onartu zen.
Eta gainera, bertan dauzen teknikariak bebai entzun ditugu eta kontuan hartu ditugu. Jakina hezkuntzarako teknikari bakarri gustatuko litzaigukela, gazteriako teknikari bat, jaietarako teknikari bakarra, baina hori ezinezkoa da. Y ya que el portavoz de Herriaren Eskubidea hace mención a un informe del 2024, se le adjunto también un informe del 2 de julio del 2019, recién entrados Herriaren Eskubidea con EH Bildu al gobierno. Y encima es que el que era el portavoz de Herriaren Eskubidea era el responsable de Ciudadanía. Por tanto, lo que ellos hicieron en el 2019, no sé qué vienen pidiendo ahora en el 2024. Pero es que no es solo eso. Cuando se pedía el técnico para educación, que era lo mismo que se pedía en aquel informe del 2 de julio del 2019, lo único que han hecho es meter más carga a educación. Por tanto, insisto, esto se ha llevado a la mesa de negociación. El equipo de gobierno hizo una propuesta, los sindicatos hicieron otra. Esa es la que se ha escuchado, esa es la que ha salido con la mayoría de los votos de la mesa de negociación. Por tanto, lo siento si aquí puede haber grupos políticos que lo que esperaban es que esto no saliese adelante, que lo dejásemos estancado. Y luego, si nos gusta hacer tanta defensa del euskera, podríamos ir aprendiéndolo un poquito. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EH Bildutik, aurrera. Bai, arratsaldeon berriro. Bueno, gai honi buruzko galdera asko egin izan ditugu gure artean, baita bakoitzak bere barnean ere. Nondik sortzen da aldaketa premia hau eta zeri erantzuten dio. Argi dago, galdera hauek ez dutela erantzuten euskara arloak dituen beharreri, ezta kultura arloaren beharrari ere. Bitxosten daude, bat 2019an eta bestea duela urtebete pasatxo 2004an. Eta biek teknikari berri baten beharra zegoela adierazten zuten. Orain ordea, beste proposamen batekin zatozte eta teknikari bat gehitu beharrean, euskara teknikaria kentzea da proposatzen duzuena. Eta horren orde zer, bada euskara eta hezkuntza bi arlo oso eta arloaren koordinatzailea lanpostu bakar batean sartzea, 3 postu baten alegia. Erabaki hau oso larritzat ikusten dugu EH Bildun. Gainera, aipatu behar da, plaza honen negoziazioa eta sortze prozesua nolakoa izan den. Gobernu honek euskararekin eta oro har gobernatzeko moduarekin duen norabide eskasa azpimarratzen du beste behin. Gobernu taldeak proposamen bat eraman zuen negoziazio mahaira. Bertan, arloaren koordinaziorako funtzio eta zeregin handien zerrenda luze bat dago, non beste bi gehigarri labur txertatzen zitzaizkion, hezkuntza eta euskara arloetako funtzioekin. Negoziazio bileran bertan, ELA sindikatuak beste proposamen bat azaldu zuen, koordinazioari protagonismoa kenduz eta euskara eta hezkuntza arloetako kudeaketari gehiago emanez. Esan behar dugu, proposamen hau gobernu taldearen proposamena baino zerbait koherenteagoa dela. Bada bertan geundenok gu behintzat ez geneukan proposamen honen inongo informazioarik eta inongo azalpenik gabe gobernu taldeak bere egin zuen, eraren proposamena. Orduan, beraiena kendu eta aztertzeko demorarik eman gabe bozkatzera eraman zuten. Hori ez genuen onartu gauzak horrela ez direlako egiten. Horregatik fortzatu genuen beste bilera bat urrengo gunean, lehenengo orduan egitea. Honekin, hainbat zalantza sortzen zaizkigu eta ELAren proposamenean jartzen zuenak berdin zitzaien ez baituzten izan beraiek ere aztertzeko denborarik edota dena adostuta prestatuta zetorrela. EAJ-ari egitea gustatzen zaion bezala, bulegoan eta ateak itxita. Dena dela, eta gai horri heltzeko modua ikusita badirudi dena berdin zaiela. Arlo koordinatzeko figura sortu behar zen, bai edo bai, eta gainerako guztiak berdin du. Euskara teknikariaren lanpostu mantendu eta hezkuntza koordinaziorako plaza sortzearekin ados egongo ginen, gure babesa izango zenuten, Durango Kiroleko mantenu koordinaziorako plaza sortzearekin baino gehiago bai behintzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta ronda bukatzeko Eusko Alderdi Jeltzalea, zure da hitza.
Bai, bueno, arratsaldeon berriro ere. Ez dakit, emoten dago Euskal Herria Bilduk euskera bereganatu nahi dauela eta zuek zaretela euskeraren jabiek edo olako zeo zer. Eta gogoratu behar dut, azkenean gu Eusko Alderdi jeltzalea garela, abertzalea gara jeltzaleak eta euskaldunak. Eta gure ama hezkuntza euskera da, orduan beti egongo gara euskeraren alde borrokatzen. Orduan, proposatzen duguna da benetan euskerari dekon garrantzia emotea. Ez dakit zuek zer uste duzue, baina orain arte zuzendaritza batzordean 3 arlotan egon da dana bananduta. Orduan, 3 arlo horietan euskera ez da inoiz agertu. Momentu honetan guk erabakitzen dugunarekin euskera egongo da lehentasun horrekin zuzendaritza batzordean. Eukiko dugu hori koordinatzailea batez ere izango dala herrigintzako koordinatzailea eta izango dala euskera arduraduna eta hezkuntza arduraduna. Orduan, euskera eukiko dau beti lehentasuna. Guk beti egongo gara horren alde eta egingo duguna da benetan egitea aldaketa bat euskarari bere garrantzia emoteko. Zuek, momentu honetan politikoki nahi duzue jokatu esatera Euskal Alderdi Jeltzaleak ez dauela defendatzen euskeria eta holan bota duzue gaur periodikoan eta hori ez da holan. Gu beti egongo gara, ze hau da gure aberria, gure ama hezkuntza eta orduan, mesede gutxi egiten duzue hortan sartzia eta guk bai erabaki dugu lehentasuna emotia. Gero, zuk esaten duzu koordinatutako gauza bat da. Koordinatutako, zer, igual koordinatua izan zen zuek atzetik ibili zaretela dana nahazten eta kakasten eta ibili zineten langileekin hitz egiten esateko horren kontra bozkatu behar dela euskerari ez genion ematen lehentasuna. Gero zer gertatu da, mahaira joan garenean EH Bilduk ez dauela babesik lortu. Ze kuriosoa da, sindikatu guztiak ez zutela, zuen babesa ez dut ikusi inon, ez duzue lortu sindikatu baten bez babesa lortzie. Orduan, oin etortzen zarete osoko bilkurara berriro, ez dakita, larrikatzen gauza bat, suposatzen dut hemengo langileak euskaldunak eta bebai euskera maite dabela gu guztiok moduan hori ikusi badabe, esango zuten horren kontra bozkatuko zuten edo behintzat ekarriko zutela mahaira beste proposamen bat. Eta ez da izan holan. Ekarri zutena bakarrik zen izen aldaketa batzuk funtzioetan, lehen esan dudan moduan, beti negoziatzen dugu. Eta gero, esan duzu bebai, forzatu egin zenuen lurrengo egunean bozkatzera, sentitzen dut, baina ez zen izan holan. Ni neu proposatu nuen norbait kontra bazegoen momentu horretan bozkatzeko elaren proposamena, eta bai, EH Bilduko bozeramaileak esan zuen aztertu behar zuela, eta orduan, segiduan, erabaki nuen, nahi genuela osoko bilkura honetan sartzea, eta hurrengo egunean erabakiko zala. Eukizenun denbora hori aztertzeko, eta lehen beste proposamen bat ekartzeko. Eta ez zenuten ekarri, ez da proposamenik ez ezebez. Bakarrik kontra agertu zarete, EAJ-ari kritikatzeko eta emoteko gu ez garela euskeraren alde. Hori da zuen jarrera politikoa, guk ez dugu onartzen, baina, zuek ikusiko duzue, nik uste dut ez duzuela lortu inoren babesa, eta agerian gelditu dela nork jokatzen dau euskeraren alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eskota anderea, honekin, bai? Parkatu orduan, bigarren ronda irekiko dugu, eta herriaren eskubidea zurea da hitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, empezar un poco por el final, que es que me parece un poco feo valorar los esfuerzos que hace una persona sin conocerlos. No voy a entrar en ello porque para poder ofender a alguien hay que poder hacerlo, no solo quererlo. Entonces, las valoraciones personales creo que no pintan mucho aquí, pero bueno, cada cual sabrá si las quiere utilizar o no. También tengo el informe de 2019 sobre la petición de esta plaza de educación.
Es curioso que nos echen en cara que no hiciéramos nada en una legislatura de 4 años en las que 2 prácticamente estuvimos parados por una pandemia y esto se produzca prácticamente 2 años después de que lleven en el Gobierno, con lo cual de trabajo creo que andaríamos parecidos, pero no voy a ir a eso, sino voy a ir más allá. Para poder criticar algo hay que conocerlo y hay que saber de dónde viene. Y el comienzo de todo esto, en 2019, viene de la solicitud del equipo de gobierno formado por Herriaren Eskubidea Independientes y EH Bildu, que cuando nos encontramos un desastre extraordinario en cuanto a gestión de personal en este ayuntamiento, lo primero que hicimos es pedir a los responsables de las áreas y a todas las áreas que nos hicieran un informe de necesidad de personal. Y de ahí nace este, pero no este, muchos como este. Y durante 4 años hemos trabajado para que parte de estos informes sean cubiertos en casi todas las áreas del ayuntamiento y empezando por las más básicas, como por ejemplo personal, donde había momentos en los que se tardaba meses en hacer una sustitución porque no teníamos personal suficiente para hacerlas. En las áreas de contratación, porque no se hacían cosas en este ayuntamiento porque no había personal para ayudar a redactar las licitaciones, porque redactarlas ahora se hacen como se tienen que hacer. Antes no se venían haciendo así. En los departamentos de secretaría o de intervención, en todos prácticamente los departamentos de este ayuntamiento se ha reforzado de una u otra manera los servicios. Y por supuesto que este también es importante y había que acometerlo, pero que no nos vengan a dar lecciones de qué se ha hecho o no se ha hecho sin saber realmente todo lo que ha pasado durante 4 años. Y efectivamente, aquí probablemente hagan falta más de una persona, pero desde luego lo que no vamos es a estar a favor de que se le reduzca parte del tiempo al técnico de euskera para poner las necesidades que, obviamente, y como ya dicen estos 2 informes, hacen falta en cuanto a educación. Y además, darle una tercera responsabilidad, que es la de coordinar todo ese microárea, por llamarlo, bueno, microárea, parte del área de ciudadanía que hay ahí abajo. Así que, como he dicho antes, estamos a favor de seguir creando plazas, de seguir cubriendo unas funciones que son más que necesarias, porque en 2019, cuando entramos, era un desastre. Por suerte ha ido mejorando y habrá que seguir mejorando, pero lo que no vamos a estar de acuerdo es hacerlo a costa de quitar trabajo a áreas que tienen tanta importancia como es el euskera. Y esker. Barkatu. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista mesedez aurrera. Bueno, se quiere vender aquí como que parece que hemos hecho algo a escondidas, el equipo de gobierno. Creo que pocas veces ha visto una mesa de negociación como esa en la que nadie de las que ahí estábamos habíamos visto la propuesta de ELA que presentaron en aquel momento. Y eso que quede claro, porque está muy bien decir que estamos aquí para ayudar en lo que haga falta, pero cuando llega la hora de la verdad votamos en contra de presupuestos, votamos en contra de ordenanzas fiscales, votamos en contra de todo. Entonces, está muy bien venir aquí a decir estamos aquí para arrimar el hombro, insisto. ¿Por qué se llevó al día siguiente? Porque nos corría prisa, porque lo teníamos que hacer cuanto antes, porque nos preocupaba este tema y por eso se hizo la mesa al día siguiente, para poder llegar a este pleno y traerlo y adelantarlo. Lo siento si algunos lo que pretendíais era que esto se hubiese retrasado y seguir con la falta que tenemos. Por tanto, creo que más demostración que hacer eso de un día para otro y de la manera que se hizo esa mesa para llegar a un acuerdo con una propuesta que presentó los sindicatos, que ningún sindicato votó en contra, que todos votaron a favor, creo que poco más hay que decir frente a esta propuesta. Eskerrik asko, EH Bildutik, zurea da hitza. Bai, bueno, lehengo eta behin azaltzea gauza batzuk, gu ez gara egon langilearekin ez dakiz zer egiten nahazten edo ezer, ez dakit nondik ataratzen duzue gauza horiek, baina ez dira egiak, ez dakit. Baina, bueno, ezin da edo zer botatzea eta jazta, baina, bueno, ez dakit. Gero bozkaketarena, oso esangurotsoa da zuek proposatu eukitzea proposamen bat, han azaltzea, bueno,
dokumentazioarekin joatea, eta han bertan beste proposamen bat agertu, elakoa, han bertan azaldu, supuestamente ez da, inor euki zuten dokumentazioa, eta zuek jarraian hartu zuen proposamenaren moduan, eta jarraian nahi zuten bozkatzea. Besteak, beste danok, ez daki, guk behintzat, geratu ginen harrituta, zelan, ez dekogu dokumentazioarik, ez dekogu ezer, denbora bat bez eukitzeko eta bueno, irakurtzeko, eta, bueno, gure, ez dakit, eta jarraian ara bozkatu, eta gu fortzatu genuen urrengo gunean, gu eskatu genuen, bueno, ez dakit, fortzatu eskatu genuen, mesedez behintzat urrengo gunean, lehenengo orduan, egitea beste mai politiko sindikal bat, eta han, bueno, debatitzea eta bozkatzea, baina zuen asmoa esan hori, zuen asmoa zan, mai horretan bozkatzea bai edo bai. Bai edo bai. Berdin zer agertzen zanan edo esan agertzen. Venga, bozkatu behar da bai edo bai. Ez dakit. Bueno, euskarak ez dauka jaberik, gure ustez denona da eta denok defendatu behar duguna da. Guk ez dugu euskararen jaberik izan nahi, denok izan behar baikara jabe. Zuen ama hizkuntza baldin bada, erakutsi horrela dela eta aldaketa honekin ez duzue hori erakusten behintzat. Gure proposamena argi da. Euskara arloko teknikaria behar dugula jardun osoan. Gure ustez, euskara teknikariaren postua trukerako txanpon gisa erabiltzen ari da, eta galtzailea da euskara, gure hizkuntza, danon hizkuntza. Euskarak pisua eta referentzialtasuna galtzen ditu eta 3. mailako izatera pasatzen da, gure ustez. Beste oldarraldi baten aurrean gaudela, ematen du, Euskaraldia ate jokoa dugu eta udalonek babestuko du, parte hartuko du. Zaila izango da kultura arlo osoa koordinatuz eta hezkuntza zein euskara bezalako bi arlo kudeatuz alde batetik, dena iritsi ahal izatea eta bestetik euskarak pisua eta protagonismoa ez galtzea. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko eta bukatzeko Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai, eskerrik asko. Bueno, maila honetan esan nuen bezala, asmoa beti izan da atara behar zala. Baina ez, atara behar zala lehentasuna da zeukalako. Orduan, argi geneukan, osoko bilkura honetara ekarriko genuela, eta bai esan behar dut, hori lehentasunarekin jarraitzen, dekogula ja adostuta publikatzeko bihar bertan eta harin eta gero segiduan etortzen denien hizkuntza eskakizunaren txostena egingo dugu beste mai bat RPT-aren aldaketa egiteko eta lehen bainen hori lanpostua betetzeko. Orduan saiatu gara hori ez dut esaten arineketan, baina bai alden arinena egiten, benetan beharra dagolako eta benetan bere garrantzia ikusten dugulako. Orduan, ez dakit hor nundau euskera alde batera utzi, beste guztiz kontrakoa da, esan dut, euskerari lehentasuna, baita erabakiarekin, baita oin egiten ari garen aldaketa guztiekin, eta baita ere, esan dodana, zuzendaritza batzordera eramaten euskera gure artean benetan egoteko pertsona bat euskeraren alde proposatzen dauena aldaketak, eta horrekin jarraituko dugu lana. Besteri bai esan behar dut, ez dut esan hori ez duzulako hitz egin gogoratzen dut mai horretan lab bezala etorri eta zuk eskatuta egon zinen lab etorri behar zalako. Bazenekien zergaitik ez etorren eta
eta berarekin hitz egindako gauza bat izan zen. Orduan, suposatzen dut, espero zenuela laberen jarrera beste bat izatea. Pena izan zen lab bezala etorri, eta orduan hori eritzia ezin izan zutela emon, baina ez dut esan ezer gezurra danik, eta sentitzen dut zuko lan ikusten baduzu. Eskerrik asko, honekin bukatutzat ematen dugu puntu honetako eztabaida eta bozkatzera pasatuko gara. Aldeko botoak mesedez, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista aldeko botoak, kontrako botoak, EH Bildu eta Herriaren Eskubidea kontrako botoa, abstentzioa, Alderdi Popularra abstenitu egiten da, beraz, onartuta gelditzen da. Ane falta da. Ane falta da, gugara 10. Ondo dago ez? Onartuta gelditzen da puntu hau.